ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи иттилооти навидро бо муҳимтарин хабару ҳодисоти рӯз дар дохили кишвар ва берун аз он манзури шумо мегардонем. Дар студия Рамзия Ҷураева дар оғози барнома бо сархати муҳимтарин хабарҳо шинос шавед. раванди ташкил намудани барномаи консертӣ бо овозхонҳои шинохта махсусан аз хориҷи кишвар чӣ гуна бояд сурат гирад? 9 нафар хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 ноҳияи Бобуҷон Ғафуров дар Академияи хурди илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. иқдоми зӯр аз Алифбонк дубора баҳри мизоҷон пешкаш гардид. дар натиҷаи суқути роҳи оҳан дар Эрон 17 нафар ба ҳалокат расида, 50 нафар ҷароҳат бардоштанд. дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол тими Мянмарро бо ҳисоби 4-0 шикаст дод. баргузори барномаҳои консертӣ бо иштироки ҳофизони шинохтаи хориҷи кишвар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳукми анъана даромадааст. тавре ки масъулин мегӯянд, доира намудани ин гуна чорабиниҳо бояд тибқи меъёр ва талабот ба роҳ монда шавад. доир ба раванди баргузор намудани чунин консертҳо гузориши аввали барнома маълумот медиҳад. баргузори барномаҳои консертӣ дар ҷумҳурӣ бо иштироки сарояндагони маъруфи давлатҳои хориҷӣ ба ҳукми анъана даромадааст. ташкил ва доир намудани чунин чорабиниҳо дар доираи якчанд талаботҳо сурат мегирад, мегӯяд сардори риёсати фарҳанги вилояти Суғд Бахтиёр Қосимов. қабл аз баргузории чунин консерт бояд ташкилкунанда пешакӣ санад, соат ва ҷои баргузории консертро бо роҳбарияти ҳамон муассиса муайян карда, бо сароянда низ дар ин бора гуфтугӯ кунад. баъдан барои корбарӣ ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят расман муроҷиат намояд. баъд муроҷиат мекунад, муҳтарам раис муовин ба аз муовин баъд раёсати фарҳангу ба он муассисае ки дар он ҷо баргузор кардани ҳаст соядаст мешавад ва соядасти онро гирифта мо ҷиҳати худамон менависем он муассисае ки агар вай одам ҳамун муассиса рафта пешаки шартнома накардаги бошаду дар вай вақт ягон чорабини худаш бошад, албатта ин айби аллакай 100% худи ташкилкунанда ин аз ин шикаст хафа шудан дар кор не, он талафотҳое ки он кас мекашад ба гардани худ мешавад. риоя накардани чунин талабот метавонад ки барои доир гаштани барномаи консертӣ монеа пеш орад. бархе аз консертҳое ки доир нагаштанд, ин вобаста ба мушкилии ташкилкунандагон буд. раёсати фарҳанг ягон маротиба зидди ташкил намудани барномаҳои консертӣ набаромадааст. корҳои ташкилиша ваҳо худашон медонанд, сабабаша ҳам Нигина Монқулова, ҳам Севинч инҷо чанд маротиба омада будам, ба ишон мо барномаи ваиша дида буромада будим, ҷиҳати эҷодиш ва мо ваҳо ягон хело агар ягон проблемаи ҷиҳати ташкилиш бошад, аз он шахсо пурсед беҳтар мешуд ҷиҳати ташкилиш, барои он ки баъзе мешад ки соҳибкорҳо худашон ба ин ё он хатогӣ роҳ медиҳанд, яъне дар роҳи ташкилиш, баъд сони проблема ҳама мешад. бояд гуфт ки санаи 10 июн дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти шаҳри Хуҷанд барномаи консертии овозхони маъруф Юлдуз Усмонова доир мешавад. тавре ки масъулин иттилоъ медиҳанд, барои баргузор гаштани барномаи консертӣ ҳама масъалаҳои ташкилӣ ҳал гашта, бо роҳбарияти вилоят ҳам мувофиқа гардидааст. аз раёсати фарҳанги вилоят низ гуфтанд ки дар ин масъала ягон зиддият вуҷуд надорад. муассисаи давлатии консертии базморо ки дар назди вазорати фарҳанг он фаъолият мекунад, муроҷиат карда буд, он корбарӣ карда шуд. мо дар ҷавобам навистагим мо ягон зиддият мамоният ҷиҳати эҷодиш ба надорем. Юлдуз Усмонова ин ҳунарманди халқии ҷумҳурии Ӯзбекистон аст, на танҳо ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Тоҷикистон, тамоми ҷаҳон он касро назм мешиносанд. якчанд маротиба дар вилояти Суғд, дар марказ, дар дигар шаҳру ноҳияҳо он шахс иштирок кардаанд, ҳама он касро дӯст медорад, ягон проблемаш нест. мухлисони ҳунарманди маъруф Юлдуз Усмонова дар вилоят кам нестанд ва аллакай сокинон чиптаҳоро аз хазинаҳои Кохирӯдакӣ ба маркази ҷавонон харидорӣ карда истоданд. арзиши чипта бошад вобаста ба ҷойҳояш аз 35 то 200 сомониро ташкил медиҳад. ба ғайр аз ин фурӯши чиптаҳо санаи 10 июн аз пагоҳӣ то оғози консерт дар даромадгоҳи варзишгоҳи 20-солагии истиқлолият низ ба роҳ монда мешавад. талабот бисёр то инчоқа анча фурӯхтем, бо манин ҳозир
10 روز من آخر به بلیط ها جدا هم نقص برفتوسیان تا 25 دانگی بلیط گفته برفتوسیان مرحمت کنسرت به خودم که صنعتکار که هستم تئاتر صنعت که کار میکنم من مخلص یلدوز خان هستم من به بهترین سرود اون کس محقول ای یار بیا دلدار بیا گفته میخوانن که همون سرودشون من خیلی محقول من میخوام که من بلیط گشتیم اینجا یک 12 تا اویلوی اومده خدا خواهد کنسرتشون به اشتراک میکنیم. یلدوز عثمانова هم در یک پیامش گفت که مخلصانش را سنه 10 ایون در شهر خوجند در برنامه کنسرتی منتظر بوده با سرودهای نوش خاطر هوادارانش را بالیده میگرداند. Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Еще раз я приветствую с Узбекистана и надеюсь, мы, иншаллах, 10 июня увидимся стадион имени 20-летия независимости в Республике Таджикистане в городе Худжанта. Я надеюсь, что мы там все увидимся. Саламат бошед. Всех буду ждать. سنه 10 ایون در انهمین ورزشگاه باشگاه مرکزی ولایت شهر خوجند برنامه کنسرتی هنرمندی شناخته یلدوز عثمانова برگزار می‌گردد. برای در سطح بلند و ایجاد شدن برنامه کنسرتی تمامی چاره‌ها اندیشیده شده است میگویند مسئولین و برای آنکه تماشابینان راحت باشند رفت برنامه کنسرتی توسط مانیتورها نیز نمایش داده می‌شود. گزارش افضل بوسلیف ولی جان دسماتوف آسیا. 9 نفر خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 16 ناحیه باباجان غفورов در سسی نوبتی اکادمی خرد علم‌های جمهوری تاجیکستان سزاوار جای‌های افتخاری گردیدند. در عموم دسته ولایت سوخت با اشغال کردن 280 جای افتخاری مقام اول را کسب کرده است. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. سال خونشی 2021-2022 را خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 16 ناحیه باباجان غفورов با دستاوردهای نظررس جنببست کردند. از جمله 9 نفر محصلین صنف‌های بالای این مؤسسه تعلیمی چند پیش در سسی 43 بهاری اکادمی خرد علم‌های جمهوری تاجیکستان که در پایتخت کشور برگزار گردید فعالانه اشتراک نموده سزاوار جایهای افتخاری گردیدند. غالبان اکادمی را رهبریت و تعلیم گیرندگان این دبستان با حس بلند افتخارمند استقبال گرفتند. جالب دقت و باعث خوشنودی است که 6 نفر دستپروران آموزگار جوان و کاردان اعلاچه معارف و علم جمهوری تاجیکستان معاون دیرکتور اوید به کارهای تربیوی فیروزخان حاجیف کارهای علمی خود را از فنهای اکولوژی بیولوژی حمایت نموده سزاوار جایهای نمایان گردیدند. موفقیتی که امروز ما همراه خوانندگان و آموزگاران به دست آوردیم نه بلکه موفقیت خوانندگان و آموزگاران بلکه تمام هستی و غمخواری های مؤسسه تمام مهارت و ملکه دانش اندازی آموزگاران بود که امروز شاگردان ما در دور جمهوریوی سزاوار جایهای نمایان گردیدند. همیشه میکوشیم که شاگردان را در روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی، علم از خود کنی با علم و فرهنگ و مهارت و ملکه بلندشان و وعده میدهیم حرکت میکنیم که شاگردان را تربیت نموده نامبردار وطن عزیزمان گردد. تبریک اجرا کننده وظیفه دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 16 موضوع احمدова قید کرد 9 نفر خوانندگان مکتب با راهبری آموزگار فن فیزیک نوروزه اولیمبویوا، آموزگار بیولوژی فیروزخان حاجیف، آموزگار بیولوژی نزاکتخان نورماتова در اکادمی خرد علم‌ها در شهر دوشنبه مقام‌های افتخاری را اشغال کردند. سال انهمین سال تحصیل 2021 و سال تحصیل 2022 برای کل آموزگاران مؤسسه خوانندگان بسیار هم سال خاطرمان و فرح بخش است، زیرا 4 نفر خوانندگان صنف 11 ما به استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نائل گردیدند و 3 نفر خوانندگان صنف 10 گیرنده استیپندیای رئیس ناحیه و خوانندگان صنف 11 B خواننده صنف 6 از در المپیادهای فنی اشتراک نموده در دور ولایتی جایهای نمایان را سزاوار گردیدند. آموزگار ایجادکار و با استعداد فیروزخان حاجیف که همگی 8 سال سابقه کاری دارد برای خدمت‌های شایان در تربیت نسل نورس برای اشتراک فعالانه در چاره‌بینی‌های اکادمی خرد علم‌های جمهوری تاجیکستان با افتخارنامه اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان قدردانی گردیده است. باید گفت که زیاد از 20 نفر شاگردان فیروز حاجیف عضو وابسته به حقیقی اکادمی خرد علم‌های جمهوری تاجیکستان گردیدند. شاگردان او با داشتن چنین استاد افتخار نموده کوشش به خرج می‌دهند که در راه علم و دانش قله‌های بلند را فتح کنند.
چهلی که اینشتین گفته بود 1% لیاقت 99% مهنت، یعنی همش از مهنت وابسته است. به همگان توصیه میدیم که به خود و مقصد و آرزو مانند و حسب مقصد و آرزوی خود حرکت کنند و البته به آرزوی خود میرسند. من سال دوم است که در آزمون اکادمی خرد علم اشتراک میکنم و امسال عضو حقیقی شدم از بخش فیزیک. موضوع انتخاب کردیم من حادثه وقت و فضا در نظریه اینشتین میباشد. من در کار علمی خود عقیده اینشتین را درست بودنش را تصدیق کردم و خلاصه برای کردم که وقت نسبتناک است، وقت مطلق نیست. باید گفت که در 43مین سسی بهاری اکادمی خردی علم‌های تاجیکستان که از 11 بخش عبارت بود، زیاد از 700 نفر خواننده لایحه‌های علمی خود را پیشنهاد نموده از ولایت سوق 280 نفر خوانندگان کارهای تحقیقاتی خود را شایسته معرفی کردند. در نتیجه از روی جایهای به دست آورده به خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ولایت سوق میسر گردید که با به دست آوردن 280 جایهای افتخاری در سطح جمهوریوی مقام اول را اشغال کرده غالب مطلق آزمون مذکور گردند. رمزی جرایو و ولیجان دسماتف، آسیا. اقدام زور از الف بانک دوباره برای میزاجان راه اندازی گردید. عکسی مذکور از سنه 3 تا 11 ایون سال جاری عمل کرده به اشتراکچیان امکان می‌دهد که با شرط‌های مفید مال‌ها را تا 24 ماه نسیه گیرند. مفصل‌تر در گزارش فرزانه هادیبایeva. از سنه 3 تا 11 ایون هر نفری که اشتراکچی اقدامی زور می‌گردد می‌تواند برابر صاحب کارت سلام شدن دوام 24 ماه مال‌ها را از مغازه‌های شهر و نواحی ولایت سوخت نسیه و به پیش پرداخت خریداری کند. چون این امکانیت خوب را در سال جاری باز الف بانک برای میزاجانش فراهم آورده است. این حال برای الف اقدام رفته شده است. اقدام نام دارد اقدامی زور. مقصد از برگزاری چنین اقدام این باز هم آسان‌تر نمودن سطح خدمت رسانی یا که آسان نمودن کاری میزاجانمان می باشد. کارت‌های سلامی که به میزاجان پیشنهاد کرده بودیم این حال لیمیت‌های آنها را 2 مراتب زیاد کردگی هستیم و میزاجانمان می توانند به یگان ممانعت از مغازه‌ای که با الف همکاری میکنند رفته مال و محصولات خود را خریداری کنند. این حال اقدام 9 روز دوام کرده ایستاده است و در یک روز تقریبا 300-400 نفر را خدمت رسانی کرده ایستادیم. ناتالیا پریورتایلا امروز باری نخست به صف میزاجان بانک الف پیوست و میخواهد با استفاده از اقدام زور تجهیزات‌های به خود لازمه را خریداری کند. زیرا با گفته او اقدام زور امکان می‌دهد تا مبلغ ضروری را برای خرید مالش او نه در یک وقت بلکه دوام 24 ماه پرداخت کند. Я приехала с города Истекло-Табашар. О вашем банке я узнала буквально из местных, как говорится, радио. До этого я не обращала на это внимания. Но когда вдруг мне объявили, вернее не мне, а сказали, что можно взять такой товар, вы знаете, я загорелась сразу же. Поэтому я быстренько сюда приехала. Все, что мне надо было, а главное шуруповерт, потому что для дома нужен был. Вы знаете, случайно, просто случайно я попала в акцию. Но то, что вот такое обслуживание, то, что вы все это здесь на высоте, я очень благодарна. با اطلاع راهبر مرکز خدمترسانی بانک الف در شهر خوجند عبدالملک سلطانов باری چندم است که اقدام زور از بانک الف اعلام می‌گردد و پیش از راه اندازی هر اکسیه خواهش مردم بیشتر به این نوبت گرفته می شود. این حال میزاجانمان می توانند مال و محصولات تکنیکی، جواهرات، لوازمات های ساختمانی با فایزهای پست خریداری کنند. برای میزاجانمان کمیسیه ها را نسبتاً پس کردگی هستیم. برای 1 سال و 2 سال 15 و 25% را تشکیل می‌دهد. گلسره ثابتова میزاج دائمی بانک الف است و از اعلان اقدام نوبتی زور که همه سال در آن اشتراک می‌کند خوشحال است. زیرا از طریق امکانیت‌های فراهم آورده شده این بانک او هر سال تجهیزات‌های ضروری و معیشی خود را به طور نسیه و به پرداخت اضافه پولی خریداری می‌کند. من 3 سال ایسی اما الف وای میکنم اکسیه و امروز به جواهرات به آمدم خودم به من جواهرات گفتاسی هم نیوره ها به من الف جده منتدار ما یکم بار کاندیشنر گرفتم سونی جمشویی و автомат گرفتم همین خیلی کارمو به شد که آسان شد که من نخل بگیرید اویلی کم
اما الف گرفتیم کردیت به نقص من امروز 6 ماه به 12 فایزش گرفتم نقص سلامت باشتن الف منت دادم маблағи минималӣ ва максималии пешниҳодшавандаро экспертони бонк муайян намуда ба ҳар як мизоҷ ба таври индивидуалӣ хизматрасонӣ мекунанд ва аз иқдоми навбатии зӯр ки бонки алиф эълон кардааст шаҳрвандони синну солашон аз 18 сола боло ва касбу кори гуногун дошта метавонанд истифода баранд. мизоҷоне ки ба синни 18 солагӣ расидагӣ ҳастанд метавонанд омада ба мо дархост гузоранд ва мо давоми 30 дақиқа дархости онҳоро қабул карда ҷавобашро ба онҳо пешниҳод менамоем. вобаста аз дархости гузоштаи мизоҷ метавонем танҳо тариқи паспорт яъне шиноснома то 4000 сомонӣ дархости онҳоро дида баромада метавонем. зиёда аз 4000 сомонӣ бо маълумотномаҳои иловагӣ метавонем ба мизоҷ хизматрасонӣ кунем. хотиррасон мекунем ки хариди молу маҳсулот ба таври насия тариқи сомонаи иқдом.alif.tg низ ба роҳ монда шудааст ва дар баъзе маврид мизоҷон имконияти бепардохти изофапулӣ анҷом додани хариди молро пайдо мекунанд. боқӣ монда маълумотҳои заруриро шаҳрвандон метавонанд тариқи телефони 900 ба даст оваранд. гузориши Фарзона Ҳодибоева, Валиҷон Дӯстматов, Азия. дар толори варзишии муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 14 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров наврасону ҷавонон ки бо намуди каратедо ҷундокан машғул ҳастанд аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҷамъ омада аз мураббиёни бо таҷриба нозукиҳои ин намуди варзишро меомӯзанд. муфассалтар дар гузориши навбатӣ. карате ҷундокан яке аз бахшҳои карате мебошад ки давоми солҳои охир дӯстдорони ин намуди варзиш рӯз аз рӯз меафзояд. айни замон бошад дар вилояти Суғд барои ҷалби наврасону ҷавонон ба ин намуди варзиш тамоми шароит муҳайё карда шудааст ва шумораи умумии варзишгарони бахши карате ҷундокан зиёда аз 500 нафар мебошанд ки дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо тамрин мекунанд. шурӯъ аз соли 2016 то ба имрӯз онҳо дар беш аз 50 мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намуда ба гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ сазовор шуданд. дар вақти семинар ки санаи 12 то 24 май дар шаҳри Тошканд баргузор гардид, дар ҳамин вақт дар вилояти намоянгони ҷумҳурии Ӯзбекистон мусобиқаи байналхалқӣ доир гардид ки дар ин мусобиқа варзишгарони федератсия иштирок кардан соҳиби медали биринҷӣ шуданд. барои дарёфти ҷоми раиси вилояти Суғд дастбарварони мактаби варзишии каратедо ҷундокан аз паи споридани имтиҳон барои гирифтани камарбанди ранга мебошанд. дар толори варзишии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров наврасону ҷавонон ки ба ин намуди варзиш машғуланд аз шаҳру ноҳияҳо сарҷамъ гардида аз мураббиёни ботаҷриба карате ҷундоканро меомӯзанд. бештари ин наврасону ҷавонон аллакай дар чандин мусобиқаҳои варзишии байналмилалӣ ширкат варзида парчами Тоҷикистонро баланд бардоштанд. дар имрӯза чорабинӣ бошад зиёда аз 100 нафар иштирок карданд. ман Ҳасанов Беҳзод, ман тури 4 моҳ аст ки дар каратедо ҷундокани федератсия машқ карда истодаам. ман дар ин тури 4 моҳ ба ҳар гуна мусобиқаҳо иштирок карда ҷойҳои намоёнро соҳиб шудам. бино ба итлои масъулини ин намуди варзиш рӯзҳои наздик боз чанд нафар дастбарварони федератсия дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат хоҳанд кард. 11-12 мусобиқаи байналхалқӣ дар шаҳри Тошканд баргузор мегардад. аз санаи 10 то санаи 25 июн семинари байналхалқӣ тайёр кардани наврасони ҷавонон ба чемпионати байналхалқӣ Осиё ва ҷаҳон мебошад. санаҳои 28 то 6 июл мусобиқаи байналхалқӣ дар шаҳри Истанбули ҷумҳурии Туркӣ баргузор мегардад. дар ин мусобиқаи бонуфуз варзишгарони мо иштирок карда парчами давлати худро баланд мебардоранд. лозим ба ёдоварист ки аз соли 2011 то ба имрӯз дар миқёси мамлакат зиёда аз 3000 иншоотҳои варзишӣ сохта ва истифода дода шудааст то ҷавонону наврасон дар ин толорҳо бо тамрин машғул шаванд ва тарзи ҳаёти солимро пеша намоянд. Муниса Атаева, Равшан Тоҳиров, Азия. дар натиҷаи ба амал омадани садама дар рӯҳи оҳан дар Эрон 17 нафар ба ҳалокат расида, 50 нафар ҷароҳат бардоштанд. ин ва дигар хабарҳо бо истифода аз шабакаи Евронюс ва дигар сомонаҳо манзури шумо мегарданд.
бар асари суқути роҳи оҳан дар маркази Эрон 17 нафар ба ҳалокат расида, 50 нафар ҷароҳат бардоштанд. Дар наздикии Табас дар хатти байни шаҳрҳои Машҳад ва Йезд аз 7 вагони қатори мусофирбар 4 дар натиҷаи бархӯрд бо экскаваторе ки дар наздикии роҳи оҳан будааст аз роҳ берун шуд. Ба гуфти мақомот, вазъи бархе аз маҷроиҳон вазнин арзёбӣ мегардад ва теъдоди қурбониён метавонад афзоиш ёбад. Дар қатора ҳамагӣ 348 нафар мусофирон қарор доштанд. дар Берлин пахш кардани роҳгузарон тасодуфӣ нест ва қасдан содир шудааст. Расонаҳои олмонӣ бо такя ба манбаъҳои худ гузориш медиҳанд ки тафтишот ба ин фарзия такя мекунад. Нимаи рӯзи чоршанбе дар маркази пойтахти Олмон як мошин ба гурӯҳи одамоне ки аз роҳи пиёдагард мегузаштанд бархӯрд. дар бораи ҳалокати омӯзгори 51-сола маълумот дода мешавад. дар байни ҷароҳатбардоштагон зиёда аз 10 нафар кӯдакон буда, баъзеҳо дар ҳолати вазнин қарор доранд. Ронанда шаҳрванди 29-солаи Олмон ки зодаи Арманистон аст, аз ҷониби роҳгузарон боздошт ва ба полис супурда шудааст. ҳадафҳои ӯ ҳанӯз маълум нест, аммо бино ба баъзе хабарҳо дар мошини ӯ номаеро пайдо карданд ки дар он мард ба ҷиноят иқрор шудааст. ҳамчунин гуфта мешавад ки гумонбар ба полис на ҳамчун ифротгаро, балки ба далели ҷиноятҳои марбут ба молу мулк шинохта буд. ҳодиса дар наздикии Брайтшайдплац рух дод ки моҳи декабри соли 2016 исломгаро Анис Амри мошини боркашро ба сӯи меҳмонони ярмаркаи соли нави ронда буд. он вақт 12 нафар ҳалок шуданд. дар натиҷаи хушксолӣ, болоравии нархҳо ва кӯмакҳои нокифоии башардӯстона дар Сомалӣ шумори одамоне ки ба гуруснагӣ ва беморӣ дучор шуданд 160% афзоиш ёфтааст. хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид ЮНИСЕФ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ бо сарварии кишварҳои ҳафтгонаи бузург ки пас аз чанд ҳафта дар Олмон ҷамъ меоянд, бо дархости таваҷҷӯҳ ба пешгирӣ аз гуруснагии оммавӣ дар Сомалӣ муроҷиат карда маблағҳои нави иловагӣ ҷудо мекунад. Тағйирёбии иқлим ва низоъҳои дохилӣ ба Сомалӣ зарбаи сахт заданд. Имсол низ ҳосил ба даст наомадааст ва аз миёнаҳои соли гузашта тақрибан 3 миллион сар чорво нобуд гардидааст. нархи маводи ғизоӣ якбора боло рафта, кӯмаки башардӯстона то ҳол ба ҳаҷми зарурӣ нарасидааст. Тибқи маълумоти Созмони Милали Муттаҳид, 7,1 миллион сокинони Сомалӣ ки тақрибан 45% аҳолиро ташкил медиҳанд, аллакай дар остонаи гуруснагӣ қарор доранд. дар айни замон вазъият махсусан дар 6 минтақаи хушктарини мамлакат то рафт мушкилтар мешавад. Испания ба фарурасии гармо омодагӣ мебинад. Обу ҳавошиносон пешгӯӣ мекунанд ки то рӯзи ҷумъа гармо дар саросари ин кишвар паҳн мешавад. ҳарорат дар водии Гвадалкивир то ба 40 дараҷа мерасад. Ба гуфти обу ҳавошиносон, сухан дар бораи барвақттарин фарурасии гармии шадид меравад. гуфта мешавад ки мавҷи гармои африқоӣ шадидтар эҳсос мешавад, зеро дар моҳи июн бо тӯлонитарин соатҳои рӯзона ва шабҳои кӯтоҳ замин барои сард шудан фурсат нахоҳад дошт. илова бар ин, ҳоло дар Испания ҳавои бидуни шамол муқаррар шудааст. дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол дастаи Мянмарро бо ҳисоби 4-0 шикаст дод. ин ва дигар хабарҳо аз олами варзиш манзури шумо аст. дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол рӯзи гузашта дар бозии аввали марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2023 дар гурӯҳи F тими Мянмарро бо ҳисоби 4-0 шикаст дод. тими мунтахаби Тоҷикистон дар даврҳои минбаъда дар гурӯҳи F бо Сингапур 11 июн ва Қирғизистон 14 июн бозӣ хоҳад кард. ҳамаи бозиҳо дар варзишгоҳи ба номи Долон Омурзоқиви шаҳри Бишкек баргузор мешаванд. бар асоси натиҷаи марҳилаи интихобӣ ғолибони 6 гурӯҳи интихобӣ ва 5 дастаи беҳтарини дар зинаи дуюм ҷой гирифта ба қисмати финалии ҷоми Осиё 2023 роҳ мегиранд. бозиҳои даври дуюми Суперлигаи Тоҷикистон оид ба футзал дар толорҳои варзишии мамлакат баргузор шуданд. бо натиҷагирӣ аз ду даври бозиҳо дастаи футзали Равшани шаҳри Кӯло бо 6 хол дар садри ҷадвали мусобиқа қарор дорад. дастаи футзали Равшан дар даври дуюм бар дастаи КМВ-и шаҳри Душанбе бо ҳисоби 6-5 пирӯз шуд. дар бозиҳои дигар бошад, дастаҳои футзали Истаравшани шаҳри Истаравшан бар пойтахти шаҳри Душанбе бо ҳисоби 5-2, Соро Компанияи шаҳри Душанбе бар Самандари шаҳри Турсунзода бо ҳисоби 15-1 ва Сипари шаҳри Хуҷанд бар Истиқлоли шаҳри Душанбе бо ҳисоби 4-1 ғалаба карданд. ёдовар мешавем ки бозиҳои даври сеюми Суперлигаи Тоҷикистон оид ба футзал 11-12 июни соли равон баргузор мегарданд. дар ин рӯз дастаҳои футзали Сипари шаҳри Хуҷанд бо Истаравшани шаҳри Истаравшан, Самандари шаҳри Турсунзода бо Истиқлоли шаҳри Душанбе ва 12 июн дастаҳои Равшани шаҳри Кӯло бо Соро Компания ва пойтахти шаҳри Душанбе бо КМВ-и шаҳри Душанбе бозӣ мекунанд.
мунтахаби Белгия дар Лигаи миллатҳои УЕФА дастаи Полшаро бо ҳисоби 6-1 шикаст дод. Дар варзишгоҳи Руа Бодоени Брюссел вохӯрии даври дуюми марҳилаи гурӯҳӣ баргузор гардид. Роберт Левандовский дар дақиқаи 28-ум ҳисобро кушод. Паси головарро собиқ нимҳимоятгари Динамо Себастьян Шиманский таъмин кард. Дар охири қисми аввал Аксел Витсел голи ҷавобиро ба самар расонд. Кевин Де Брюйне дар дақиқаи 59-ум ҳисобро тағйир дод. Леандро Тросад дар давоми 7 дақиқа дублро амалӣ кард. Дар вақти боқӣ монда бошад, Леандер Тендонкер ва Луа Апенда муаллифи голҳо шуданд. Тими миллии Полша ба шикасти бузургтарин дар 12 соли охир дучор шуд. Мунтахаби Белгия аввалин бор дар 16 бозӣ 6 гол зад. зимни шоу намоиши телевизионӣ рекорди нави ҷаҳонӣ гузошта шуд. Бахши рекордҳоро ҳамроҳ тамошо мекунем. аксари рекордҳои ҷаҳонӣ дар вақти намоиши шоу барномаҳои телевизионӣ гузошта мешаванд. Дар ҳафти баргузории яке аз чунин намоишҳо рекорди ҷолиб ба қайд гирифта шуд, ки барои гузоштани он ду нафар бо ҳам рақобат карданд. Эдвард Радзиковский аз Полша ва Шон Эймон О'Хаган аз Бритониёи Кабир оид ба тӯлонитар нигоҳ доштани ду болға дар сар нерӯи худро муаррифӣ намуданд. Дар ин амали мушкил паҳлавони полшагӣ болғаҳоро муддати 1 дақиқаю 36 сония дар сари худ нигоҳ дошта рекорди нави ҷаҳонӣ гузошт. вазни ҳар як болға беш аз 5 килограммро ташкил дод. аз рӯи маълумоти марказҳои обу ҳавосанҷӣ пагоҳ дар шаҳри Хуҷанд ҳавои гарми офтобӣ дар назар аст. ҳарорат рӯзона 37-39, шабона 28-30 дараҷа гарм мешавад. фишори атмосфери 723 мм сунчаи симобиро ташкил дода, шамол аз самти ғарб 4-5 метр дар ҳар сония мевазад. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилоотии навид ба интиҳо мерасад. ба ҳар яки шумо рӯзгори хушу ободро таманно мекунем. То барномаи навбатӣ саодатманду сарбаланд бошед.